Жаңа саат KG тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. Sa'd ibn Waqqas Sa'altu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberden suradım dedi. Ya Resulallah, o Allah'ın elçisi, eyyün nas aşaddu bela'an. Adamların arasında kimge öte köp bale sınavı keledi. Biz bela oldu başıma deyiz. Bela degen söz Arap el bela sınav. Musibat, kırsık, kaygı jetu. Sınav degen söz Arap dilinde. Sınavga en köp kim duçar bolot dedin deydi. Kale el-enbiya. Peygamber aytты, peygamberlar. Peygamberlarga öte köp sınavlar keledi. Sümmel emsel, keyin peygamberlarga jakınraqtar, fel emsel, afdal jakşı adamlar. Feyubteler racul ala hasabi dinih. Her bir adam dinine jaraşa sınalat. Fe in kana dinu sulban ishtadda balahu. Eğer dininde imanda beken bolsa, aga sınav oşonda katura sınavlar keledi. Ve in kana fi dinihi riqqatan ubtili ala hasabi dinih. Eğer dininde zayıf bolsa, küçsüz bolsa, aga da sınavlar jеңилирээк keledi. فما يبرح البلايا بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. Sınav adamga kele beret. Uşunday sınavlarga al adam sınavlardan keyin jer betinde аны тазалап коюп тап-таза болуп жүрөт дейт. Көз карашыңызда сиздин акылыңызга калчап салган кезде башыма келди бале дейсиз, бирок ал сизди тарбиялай турган, жаратканга жалбара турган, Allah'a көбүрөөк зикир кыласыз, жалбарасыз. Ал сыноо бизди ар бир кээ-бир кемчиликтерден тазалайт экен. Бендеге жеткен сыноо сынайт, мусибат кыйнайт, бирок ал бендеге кыйынчылык, ар түрдүү кыйынчылыктар, сыноолор келген сайын, ал бенде адамдардын арасында тап-таза болуп жүрүп калат дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, сыноо деген нерсе ар бирибиздин Аллах Тааланын адында даражабыз бар экен. Бардығыз бірдей емеспіз. Аллах Тааланы даярдап койгон даражага же салих амалдар менен, ибадат менен, Куран менен, намаз менен, зекет менен, сооп иштер менен жетесин, же башыңа жеткен сыноолор да сенин даражаңды көтөрөт экен.